Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Meghalaya Public Service Commission kabelong katnat kabakmi hakaliang bantong kam tungjam yaki samla hakani kejela mentala bun benai kam syamnadan satya yu syongknor bat kani kalakta shibun yakani katnat ban pendap iki kam kejam katkum kikam bala benset hakani katnat kumta ban pendap no yakani kasuki kabathli mentala bun benai kawai ni kesengsan partai kani kejela kabaya senrap langru hakani ke sarkar khle lama ka People's Democratic Front ne PDF haka arpulai tereng mentau nailor arajar arpau kalaleje kendo yu menteri rangba kani kejela u Konrad Kongkal Sangma haka ba kala karpa na u ba on tuklarno ya kani kam kenang ba ka jingterikam jong ka MPSC kan amrko ya kani ka kanhon jong ka PDF haka ni kasngi layalam de menteri sarkar uba bantai do lingdo ubalongru u presiden jong ka PDF long sisa ke ni ba rasta ma bentuko lang benta jingterikam ni atau MPSC but kejingon jongi ban ni pendu yo siam galong ni ya keren betul kalau ino dan apa yo caman bersamai nang bagi kam kinam sakut bentuko please osnai mau ya ki kun samla ki jongi kinam samsnong jongi jela jongi berkoi ni bagi baap ya ki exam jo ki buki hap gele di department di paper but unjuk nada iso la daga ni kada jang slam kan ta ruat ya ka kerta la sutuli jong ba apply kam apply jam jadi na takada iso wa kini galong ko ka man ka ta but long ke ki masutra ni siam ba la asya ba kini kam immediately apply tang ko stio atio misalnya na chaman butura jong ka MPSC makan nang sisa ke mentoy na benta kinong sos nama jauh kejela kejong ini ida kerpat yu yang bo ulan ida ka intip mak ida kata tambah kibrio kiban kontribut sisa ban ribam ban wanrak yang dia berkontrikam internet buku kam benong transparansi apa MPSC ini kerpat banangi sekemat buat kibrio mobil yang kepadai tambah dengan transform di department dengan long sisa di department kemudian kata yaki long sisa apa kejela kejong inilah wandu beriu bobiang kata otomatis ni kalau orang orang masa hukum kita ini contoh di personal itu tiba-tiba jadi saksi setar di bobiang nang ba kanundan bujing dek sini yang bujing kong sini yang kena tiba-tiba hap kum kejela tu mandi sama